Kufanele ukuthi sikwazi bafethu ngeke silost busy sithuka masibuza ukuthi why abantu benza kanje eSouth Africa kuvela igama lothi i-country kwatile. Abantu bathuke abantu abadala bakuthuka amakhosi wabo mawuthi uyalandelela abantu bakwatile bangena ezitolo bagqekeze bathatha ukudla benze whatever uma uphendula wena i-country kwatile then ufuna ukuthi uyathona manje banelungelo ukuthi bambe babamba abantu inkunzi benze yonke into ukuthi i-country kwatile akuna country kwatile ngalohlobo ningene nje ubugebengu ni-influenceana kambi ngoba ubugebengu seniqala ubugebengu bantu base South Africa nithi nibamba imibhikisho ubugebengu lento eniyiphethe mina ngintshela nje emehlweni akuna country manje ekwatile engakwatelela koshukela bamakula i-country kwatile ukuhamba ukuthathela abantu amafoni estradini niphethe nje ukusa bantu base South Africa mina ngiyantshela mina anikhuze umuntu mathi uyanikhuza lapha i-country kwatile kwayena lo mongameli wenu shothi niyazi ukuthi kahle nenzani naye ngoba kube umongameli ngempela okhathalela izwe lakhe ngoba igama lakhe seleyamoshakala kwamanye amazwe ngaphandle akasenasithunzi akasena dignity ngesizathu nje kuphela sokuthi uhluleka ukuthi athathe isinyathelo sibone ukuthi umongameli usithethe wahluleka isiphi isithethe isinyathelo asithethe samba sibanjwe inkunzi lemgwaqeni lapha mawuthi uyabuza thena why lapha bekwenzeka so why lo muntu lona shayiwe why lapha kugcekeziwe kwathatha inini abantu bayitapela komashi bayitapela konanda bayitapela kuphi Joburg lapha bayitapela ku-orange farmer lapha mawuthi uyabuza i-country kwatile ikwatele intweni zabantu kanti uma ukwatile usayazi into engeyona yakho usho ukuthi ungangithathela le moto yami ungithi country kwatile mina ungafala kimi la baniyeka kahle niyekwa ilo government wenu uyaniyeka mina sengintshela emehlweni khohlakala lento eniyenzayo ukukhohlakala ngempela futhi nibamba inkunzi nje nihamba namaphoyisa eniyalehlisa izwe lehlile liwile down to earth liwile liguqa ngamadolo izwe lase South Africa nihamba nilutha nihamba namaphoyisa nithatha izinto nihamba namaphoyisa ukukhohlakala nilamba abantu base South Africa nomona nenhliziyo ezimbi mina ngiyanitshela ngose South Africa ningakwata ningenza whatever nikhohlakele nina nenza lezi zinto lezo ngitshela nine straight nina nivika ngokuthi i-country kwatile abantu balutha i-country kwatile abantu bashaya abanye abantu i-country kwatile ngiyanitshelwa mina ngopastorino nikhohlakele enelalelani sobohla amanyosi ngeke kuphelele la futhi ngeke usakwazi ukubamba nangesandla bengizothi uzongibuza ungibambe ngesandla but lalelani ukukhohlakala no government wenu okhohlakele ngeke sivumele izinto ezirong ezweni lethu bese uma uthi uyabuza wathi i-country kwatile salukazi sibanjwe inkunzi lapha i-country kwatile salukazi sirechwe i-country kwatile kutholakala umuntu efile i-country kwatile ikwatile amanyala ukuthi enza izinto ezirong ngeke bafethu ngeke akuna country kwatile nje ayikho nithi mina hambani occupy le baseline baqoshe khona hambani yongena khona fast akusheshe hambani niyongena khona hambani yongena apha emasaluni hambani yongena ema-tuck shop nibe busy nga-something ngoba as long ningekho busy nisazogcwala imigwaco nithi country kwatile hambani niyosebenza ke manje isikhathi sokuthi country kwatile siphelile ke manje iy'pace zivulekile ngenani emasaluni bosisi angithi yini abantu busy nani nirasa phana hambani emasaluni yochina abantu iy'nwele hambani emasaluni yofaka abantu amamelekyo inkinga yenu ukuthi abantsheli ukuthi niyadzelela abantsheli ukuthi niyeyisa kakhulu lalelani weyihlobo zami tihlobo tami niyadzelela ngeke ngize nginifihlele mina niyadzelela ngale lalelani mina ngeke ngize ngithusa ukuthi nithuke mina kungithuka akungithusi indzawo futhi akunginyakadisi anginyakadiswa kuthuswa ngini mina ukuthukwa ngini mina nileleni kwathi kuthuka nenkosi yenu inkosi straight inkosi silo senu nisitfuke nihlekise ngaso nisposte bengiyini mina nangu uyamongameli wenu laphana Zuma namkhiphe esihlalweni laphana nambiza ngamagama nathi kuye liduduva lekhehla whatever nalokho uzana namkhipha namlahlela le mara futhi jikijiki nine futhi niyamfuna futhi nifuna sabele eParliament vele nini ngemaqoki liqiniso aninalo manje sine labanye sine backbone bafana sine backbone so mina ngingangithusi mina namhlanje lona muhle lo muhle phake muhle Jasewethi Jacinta muhle Jasewethi Jacinta nini soyashintsha ngeke sizwe ngabafazi thina ebakise ningemacoki ninemanga too much
hayi lona ngumfowethu lo siyofa lafa khona ngiyofa lafa khona nini manje seniyaqala niyatho ni aninaqiniso ninemanga too much ningamacoki ngoba malala abaphenduke so manje mina ningiphusi mina ningangithuka niqale phansi kwenyawo nigijime niyeturu but lokusalako icheese khona efridge lambafana mani sokala endleleni bafana lalela idizili khona lapha kulesa silwane dizili khona lapha kulesa silwane lalelani mina bafana mina nginanibamba njengaline liciniso ntalate liciniso tanikhulula lokhu nenda singakhululeki lihlaleni semhobholweni ukuthi netinhlitiyo letimbi you've got bad hearts tinhlitiyo tenu tinhlitiyo tenu bakisingcolile nine lalelani angathi sinaphefumulelwa ngisathana ngombe kanjani niyeke ninzaba sibangabe niphelelwe imisebenzi sengiyanitshela mina manje uma ngabe niqoshiwe emisebenzini niyekele sibangabe ningafundzanga ningena plan ningawuthola umsebenzi or niqoshiwe nihluleke ukuthi iphathi emsebenzini base bayaniqosha yeke lande Stella sense ukuthi manje ntamba niyovula ilokhuzana lilo ma group nyana lapha nende ngathi khwale nikulwelako kanzi senizama singwa musale group ebantu lapha nigcwala endleleni ngoba nicawele unicakile bese nibafaka influence le wrong bese manje nifuna ukuthi nimoshe iCountry eSouth Africa inhle na kanjena si blessed ngalohlobo eSouth Africa nina nifuna umletha ntshela nini labanye benje sebagijimela ngemva ngoba babona ukuthi iopportunity le uma ngaba nebantu abangilandzela kwalabanganga ngidawuvuka labanye bakithi lapha they are even trending la ku social media ngenhlamba nje kuphela Mbala lomncane wena udansa eSouth Africa ngabusiseka kanjani ukwathi uthi umncane uthuke emulo omdzala nidansa sibuselo ngasithathapi kungako bangathi yacheka nonke nilandzelana ngenhlavu niyabulalana lapha anizuzi lutho niyaphila nyana nje 2 years 3 years uva bathe bamshayile sebambulele nizuza ini kukusiza ngani ukuthi bakithi inkosi yami ugijimise ukuba rich kanti ngeke uzo enjoy ukuba rich kwakho 2 years so ufile lokuthukana lokhu la ngintshele lokuthukana lokhu lenhlamba lephuma emlonyeni wethu ngiyo lengisicalekiso manje mina ningangithusa ngokuthuka mina ningangithuka ngigijimene la as long nje imshibo ngushile fridge ukhona ekhaya as long nje impela emande ephuma as long gesi ngimbhadela angibi na problem as long ingulube tamtidlile as long inkomo ngitithenga lalelani bafana ngithi ngimi isichaka kulena fundisa amaqiniso lo hayi kusebafundisi laba ebathulisweni labanye nabo bafundisi bakhona maqoki babukile nje kuphela ukuthi la ukuze libandla lami ligcwale la kumele ukuthi ngesikime bani ingobo makhosi kumele ngesikime bani ngizwe emchunu kumele ngesikime bani phakeni umthakathi kumele ngesikime bani Jacinta mina ke bakithi angifune ukuskima muntu as long wena nje manyala mina angifuni kuba skim sakho angifuni nje mina kuba skim sakho akekho nje umuntu engifuna kuba skim sakhe lokhohlakele mina mawufuna kuba skim sami supporta liqiniso ngilikhulumako South Africa stayilungisa ngeliqiniso stayilungisa ngelithando stayilungisa ngokuthi singabi nemanga ngeliqiniso bakithi sikhuluma iqiniso the way lingakhona then South Africa sayilungisa lapho mara mangabe nifuna silungise iqilo iSouth Africa ukuthi sijuthane nje kuphela sigcwala umgwaqo sibese sayakhohleza sithi namhlanje silwela lelo kungeke kungemanga ngeke ke bafana khohlwana shisa ntikolo tenu tshontshelane emakule enkosi mara lokungijabulisako uma nitshontsha la nitshontshe khona irice noma la nitshontshe khona lithinde fish alimili lelinye ene lelikula lelo njoba niliqoshile lihambile nitasawunya ngendlala ngiyaphinza futhi indlala itasanyisa nitasawunya nje straight la uluthe khona kwavala lesitolo estradini sakhe awusena sitolo la nifike khona mhlawumbe ubebe kungathi kuyilokhuzana ebekade nikwathi singawuma 8 o'clock niyothenga likhandle niyothenga mejiso niyothenga iBenny Spice niyothenga tamatisi niyothenga anyanisi njengoba manje senivalile nitasakunya ngoba labanye abanayo nemali ekugibela baye Shoprite bayothenga eShoprite angithi mina sengiyanitshela konke leni kwenda kontentela nine anifuni umuntu latancenga mina nifuna umuntu latantshele nje straight shisalo wetitolo tshontshanani thathani vele kwekugcina bese niyasala niyabhayela mina nibuye into ngilusela tinkomo tami nibe into ngidlisela into nginakekela tingulube tami nibese nicedza lapho bakithi inkosi yami vele mina ngidlali ngathola ingulube yami ishoda nawe utawushoda ngathola nje ingulube yami ishoda nawe utawushoda ngeke ngize nginiyekele mina ngengidlalwe ngini sebeneka madima ukuthi sifikele sikhona khona niyangiva yini
manje ke njoba nginiqhuta lo business enkanzi nathi niyampringa ngithi mina ke lani la mangaweni leni wendako angeke enze niyenzawo ninebucoki nidzelela abantu abadzala niyabathuka nithatha namhlanje umuntu niyambeka ukuthi kube yilida yenu kusasa niyamkhipha ngathi mafinyila naye yebakithi ake nibe neqiniso nani bantu labadzala musani kusebenzisa abantwana labancane 14 hlosoteni ngoba ngiyathi uthi lo bantwana konke lokugcwelela emgwaqeni lokubhizi gijima kulwa lapha kusponsorishwa ngini nibadzala nigugile angathi thi nisalwelani ngoba ngabe nenda likusasa lethu lelihle stokwathi ukuthi nathi siphumelele sifike kuleli zinga lenifike kulo kanzi kahle kahle nendiwa yini ukuthi ninganeliseki ngoba imali nidlile ninayo nisafuna lengakanani imali ngilengakanani ngoba ngabe nidedela thina singebantu abasha nathi ukuthi sikwathi stop njalo nina ufuna sikube ngini nje notfana ngeke la sekufike mina manje la sengimli lokukhuluma konyalo sengiyakhuluma futhi ngifuna ningife qiniso naloko akujiki futhi jwayele inhlamba cansi wena mangifukile lesikipa siyashintsha sisabe yellow siba yellow ngongwenya lokubhizi kuso akushintshi indzawo wena lokubhizi utfuka lesikhathi ufuthi lamalanje uma ningithuka nje ngathi ngithenga 2 yetingulube uma ngithukile nje ngathi after 5 days ngivele ngithenga inkomo akusekhona nje lekwenzakalako manje chobekane kungithuka ngithukeni bafana ngithukeni ngathi inhlamba yenu iyangiphumelelisa ngithukeni but lokusalako utasuhleli phasi kwesihlahla bakulethele liphalishi linganamshibo awuro udlala iphalishi nekhabishi sewukhathele bese uyakhumbula silomfundisi wanitshela wathi niqedza mnotho wa7 lenu ani ngeke enze nibe neplan ngoba anina neplan yokurana ema touch shop anikwati nekushintsha shintshi nje kuphela